Batata bamama beto zola banda culte ya beto ya kilumbu yai mingu ya malumalu ina beto metambo na la lèvre ya mfumu kuna beto nyonso ketelama mono ya yangalala buyakambwa votwenjeno kunzo amfumu bika kiyenge ya nzambi ina melutila nyonso kukeba bantima na beto na mabanza na beto na Kristo Yesu. Amen. Amen. Kaka ya mitela betuke kuyimbila konso kekintwadi 314. Dala babo bulumo na basira. Matondo mingi beteke na kovanda pe beteke sambila samuna iki kuvutuzela nge matondo veta tanzambi na kilumbu ya malumalu pe lumingu ya malumalu inange mepesa na beto nina yau mfumu nge yina mutukele ya kuzangama nge yina mutumeza aba nyonso nikuna betume lomba na nge na kufinama na beto na suka diaka ya na kuzonzila beto diaka na suka ya ngefa na kukimonikisa na kizingu na beto samuchuba ntangu nyonso ina ngike na kukubikila beto babilo kula ina kusansa kinzambi ya beto kusansa bamiela ya beto ompungu tulendo sadisa beto pele mvukila beto na ina nyonso aimbi beto me yidika na nzonzolo na nkadulu pe na mayindu bika menga yange mfumu ina mikula inza kulemvukila beto menga ingine menata kiyenge na inza kusukula beto tanta lemvukila beto ututambula bonso butwenina kolo limbisa biso pote tosili kosala mabe na banzela nyonso yonkolo na biso osepeli na yango te kolo limbisa biso pena sima ya kopetola biso na makila na yo serete molimo na yo ekamba biso ebandelekino suka na kombo na yo Yesu. Amen. Amen. Ibundi ya nzambi mbote ya beto. Mbote. Sikama. Mambu ya nzambi kena kutuba, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Esengo ezali na ba o bazali komema kimia na kati na bato pote bango bazelo benga babana na tata. Amen. Nina liloba na nkolo oyo nalingi kotombola boyeyi malamu na biso nyonso oyo tosili kobele mandako na nkolo batata bamama bana mike toyaka malamu nzambe oyo apesi biso makasi lolenge Dawidi alobi mon âme bénit l'Éternel et tout ce qu'on soit moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
akokisa baposa na biso boyei pe malamu na commission audio o batango nyonso bazali kokoba na kati ya mosala malgré makambo lolenge na lolenge malgré bokono na kati ya banzoto me bazali kotelema pote ezali mokumba monene obino pe bosili koyamba vraiment nzambe apambola bino pe akokisa baposa na biso nyonso tolobi toyaka na biso Tata Nzambe apambola biso pe asalela biso ya koleka nzembo ya biso nyonso edambisa ya mfumu Yesu ikuba mane Pendeno matondi mingi na tango oyo tolingi koyoka abiteni ya maloba na Nzambe mambo ya Nzambe ya ngoni ya betu ya ina luputu Luc au chapitre 2 verset 11. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur na Kikongo kadi lumbu ki beno lubutulu Mbanza Davidi i Kristo mfumu na lingala na butu ya lelo baboteli bino mobikisi na mboka Davidi ye ajali Kristo pe mokonzi oyo ozalaki kozela. Amen. Amen. Tokosenga na moto moko akobondela pe na nsima nzembo oyo kokotisa biso mpona koyoka liloba na Nkolo. Tangu mekulunga tata betu Nzambi na kutozola kuwa mambo yenge na nzira ekiselo yange mfumu ya tuledo bika nge kudispose bantima ya betu na kutambula ya upesa lila kiselo yange ya betu Nzambi na lulendo nyoso ya bedo ya bebe ya longo bika Nzambi ya tuledo nge kulonga bosi na katikati na beto zonza yange Yesu Kristo na biega mambo yange longo sa mchingile longo na kumbe ya Yesu Kristo tukuloma. Amen. Amen. Beno dwekija tila muzila ya jise Beno dwekija waka kutoka kuluto Kata ya jise Akaba beti ya kana yuko tutwa Kata ya jise Akaba beti ya kana yuko tutwa Maloba na Nzambe oyo tokotanga oyo ekomami na Deutéronome le chapitre 26
le verset 15. Deutéronome 26, le verset 15. Le Tanguy, regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ces pays où coule le lait et le miel. Regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Batata na ba mama lumingu yayi beto me banda kilumbu yayi tindu kele ndandani ya programme ya beto ya 60 jours na thème yina ba mepesa beto Éternel guérit mon pays. Éternel guérit mon pays. Yakele lusambulu samunaiki muntu yayi wapi diamba edimetala iki kena kuluta na isi ya yandi nani mezonza ve na beto mosi beto kelenda ve na ngolo ya beto mosi beto kenunga ve esengeli kokwe ya mabolongo pona kusenga na nkolo moto akelaka mboka ya Congo pona kuloba na nkolo ayokela biso mawa pote makambo ezali ebele o ezali koleka na mboka na biso kuyinana koboma na biso boyokani ezali lisusu te tozali komilakisa te ke tozali bana na Nzambe ni kuna muntu yayime yindula yadime zonza Éternel guéris mon pays pote mboka nanga ekomi na kati ya bokono. Me na kati ya maloba oyo tosili kotanga batata na ba mama ezali discours oyo Moïse azali kotalisa na bana ya Israel ezali maloba na ye ya suka ba discours ya mansukina ina yandike na kuzonza na bana ya Israeli 40 ans après que le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Na manima ya kubashisa bao après 40 ans ya souffrance na ntangu na bami vanda kuna na kinanga na isi ya ngipiti ni kuna awa Mose kena kusala sermo yayi kena kuzabisa mambu yayi na babana ya Israeli pena ntangu kena kuzabisa mambu yayi baki kuna na l'est ya Jourdain baki kuna babe kompe na l'est ya Jourdain ni kuna bau ikele me bakele abunu tete bakukuma na insi ina bakena kukwenda me bake tete na nganda me bakena kukwenda na la terre promise insi ina bamepesi la bau nsilulu insi ina kele mvumina insi ina kena kukule le lait et le miel donc kele insi ya lusakumunu me bamepesi la bau promesse que yakele insi ya beno niti sika ina beno ke kuvanda me bakena kulomba na tata Nzambi depuis na mazulu yange kisika ina ngeke na kuvanda depuis na inzo yange fumu tala insi ya beto wila beto bakena kubombezila tata Nzambi samu tata Nzambi sadisa bao insi ina bakena kukwenda wapi mutindo ya ukile ya la promesse kela donc kele insi ya lusakumunu tangu ya kaka isi lenda vanda ya lusakumunu bebeto mwesi babantu beto lenda bebisa lusakumunu ina pansilulu ina Nzambi sila kabeto nikuna luningu yayi yakele lusambulu ya beto na kulomba na Nzambi yandi kuniakisa isi ya beto ya Congo samu beto mesotuka beto kele gyaka veki ntwane na tata Nzambi
zola kele diaka ve na isi ya Congo betu kena kuzola sana diaka ve kanange kele na mbongo ve kanange kwenda na l'hôpital mbongo ikele ve yakele passe na kusimba nzutu yange. Mais il faut d'abord sauver la personne. Mais pas que bandakaka na kuzonza. Est-ce que ozana mbongo? Ozana combien? Mais muntu kena kusenye, muntu kena kutala pasi. Même ba premier soin na kusauver kizingo ya muntu. Beto kena kusala ya uve. Ena ntangu ina muntu mwela mekatuka okoro en dépôt. Beno kwenda tula muntu ya beno yandi mekufwa. Et le firmier yandike ya kuyangalala. Et pourtant que bandaka na solution. Samuna ku aider tete muntu. Na ntangu na baki na kwenda sosa mbongo. Mais wape motindo beto zola ke insi ya Congo kubonga. Mais insi ya Congo, le Congo c'est toi et moi. Nous pouvons changer nos comportements. Kana beto kuzola sana. Pangi kena kutala pasi. Pangi mesala peut-être accident. On le beto kuzwa yandi na swali nyonso. Beto kunata tete yandi na l'hôpital. Non, muntu mesala accident. Yandi mekume évoluer. Yandi kena kulenda ve. Muntu kena kukriye. Mengeke tala baba tu kena kukima kaka mbangu neiki. Na téléphone na kufilmer. Pina basala na ba réseaux sociaux. Mais beto sauver tete muntu congolais. Non, beto kena kufilme kaka, beto kena kuseka, bato tu bazoko yaka, bazo filme kaka, batina na réseaux sociaux. Et ba lekisi tango moto akufi. Quel esengo ekopesa yo? Esengo nini okozala nango na motema? Parce que moto zali kosala, yo pe lobe ekoki kokomela yo. Mais na yango makambo nyonso oyo ekoki kosepelisa Nzambe te. Mais to senga na nkolo pote. Nkolo asembola loboko na ye nani na kati ya mitema na biso. Congo eza bandako te, Congo eza ba voiture te, mais Congo ezali ni biso bato ezaleli na biso. Soki to bongisi nani bizaleli na biso etango tokosenga na Nzambe, Nzambe akoyokela biso. Makambo nini tozali komona? Mais peuple d'Israël même bamula nsilulu ina na tata Nzambe nsilulu nenge pesaka na bakoko ya beto mfumu nungisa ya Nzambe salisa beto toyokana tozala moto moko tolongola na biyuma be na makabo ekoki kosepelisa tata Nzambe te. Bame nomenge directeur quelque part non ngeke kuisaka na kisalu na 11 heures. Mais vous allez côté la fin du mois salaire et le cas. Mais le boulot commence à 7 heures. N'a pas posé ya kaka, n'a pas ya kaka de bandaka na 8 heures. Na kusine ba papier qui sika yina, mfumu mesala nge confiance. Mais pour nous signer dossier ya moninga, o faut pesa nani mateso ya bana. Mais pas de me kuiza chose di salu. Wapi kisika ndike zombongo. Ya kupesa nge pe moto oyo pe azali kosala bongo azali responsable na église songolo te opakala. Mais lolenge nini tolingi mboka ebonga nazali kotia kaka bato ya famille nanga na mosala parce que ye wana tozali nzinga moko te ye wana nayebi ye te donc nakoki kosala na mosala te. Même moto oyo ayebi ne ata eloko te pe topesi pe poso ya malamu mais mosala ezali kokufa. Mais l'État a des problèmes parce que les biso, les allélis na biso, ils allaient que c'est pour ça l'État. Mais ce que l'État a sali confiance, mais ça là, mon sala oyo l'État a sali koponayo, ni sala qui salo ina, ça veut dire l'État a sali causer la résultat. Na poso oyo ba sali yo. Non ba tata na ba maman. To changer bizaleli na biso to luka elongi na Nzambe po te nkolo apambola mboka na biso. Amen. Amen. Psaume 140 verset 9. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets de peur qui ne sont glorifiés. Psaume 140 verset 9. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets
de peur qu'il ne s'en glorifie. Somme 140, verset 9. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Lupa bochono luisa dualisa. Ani suniso kesaku, wasi satana, ezani kisi, ezaya yakapego. Tondo nange zambi ya beto samu na lenvo pena mambo yange ina beto mewa babana ya Israeli mefukama bamelomba nange samu na nsilulu inange pesa kabao na insi ya kana la terre promise kisika ina ya lusakomono bamelomba nange samunge kotisa bao na kati ya nkembo samunge kotisa bao na kati ya lusakomono bamekota bameyangalala bamepresentenge nyonso ina bazuwaka bavutudilaka nge matondo ni kuna nzambi petukena kuyokutela nge pe isi ya Kongo na maboko yange bika kiyenge yange kutatamana kusikila na isi ya Kongo samuti esika oyo kimia ezalite makambo ekoki kobonga te pote ni kimia nkolo oyo ememaka développement kimia ememaka développement kimia ezali eloko ya motuya na kati ya mboka pe na kati ya libota pe na kati ya mitema na biso soki kimia ezangi Seigneur bomo ya moto ezalaka troublé mais sembola loboko na yo na mboka ya Congo sembola loboko na yo na l'Afrique kuna na Russie kuna na Ukraine kuna Nzambe na Iraq bamboka ebele oyo bato bazali kokufa bamboka ebele oyo bato bakomi perturbé pona ba guerre par-ci par-là on Nzambe sembola loboko na yo na le monde tout entier pote kimia na yo ezala kati na biso Nzambe yokela biso mawa tika ete tomilingana tuzala moto moko na bizaleli na biso oyo kosepelisa bakonzi na biso bizaleli na biso oyo kosepelisa yo tata Nzambe pe bandeko na biso soki boyokani ezali soki bomoko ezali Nzambe oyo tokosenga epai na yo okokokisa na biso te kumisama pe netolama bandako ebele pe kimia ezangi paske boyokani na kati ya ndako ya libala ezali lisusu te me yo nkolo tika ete boyokani wana ezonga lolenge babandaka libala na bango tika ete boyokani ya liboso ezonga entre yaya na leki lolenge o bazalaki kokola liboso Nzambe ko permettre te moyini akuta na kati ya mabota na biso totondi yo na nyonso pambola ba ya yo
pambola ba oyo bazali mosika na biso, ba oyo bazali malade, ba oyo bazali kolela na makambo ya lolenge na lolenge kolo na biso, ba oyo bako présenter ba examen Seigneur l'année prochaine. Mais tika ete ba examen oyo bako sala nzambe bazwa yango pote mingi bakomaka troublé, bakoki kozala lisusu te, basala yango mpe mikolo ebele bazane ebele bajwaka te. Me yo nzambe moto oyebi nyonso, tika ete okokisa yango. Totondi yo mpe mpona commission audio oyo batango nyonso nzambe bazali komikoba na kati ya mosala, kokisa mpe baposa na bango po te ezali na makambo oyo mpe nzambe certainement kimia ezali te na kati ya mabota na biso. Me yo nzambe moto oyebi biso, yo nzambe sembola loboko na yo kati ya commission oyo po te bakomi pesaka tango nyonso na kati ya mosala na yo. Me yo soki osembelo loboko te, me yo nkolo soki obenir bango te, nani mosusu ezali mosala mbe ya yo bazali kosala. Nina ya usakumuna, nina ya unata ntomoso na bisalo ya ba, nina ya utata nzambi bikange nata guérison. Il y a des blessures intérieures. Mtine du terme mezonza, éternel guérit mon pays. Oui, tima ya beto pelenda vanda pe insi, me batima ya beto kele ya kuluwala na ba mambo mingi, me nata guérison. Beto metonda na nyonso peut-être que kitatamana kuye kujilange campagne d'évangélisation bikange vanda au centre ina bandaka depuis mazono yake no tatamana onzambi levo yange bikange lungisa ya bika luzolo yange kuvangama na betove menkembo na masika kupesa manange matondo na nyonso ina ngeme kuyidika, matondo na nyonso ina ngeke kusala sabuti ngekele nzambi ngevandaka na beto na kilumbu ya jeudi te mazono melemvo ya ngeme monika yina ngeme tabila beto ata diambo mwesi ya pasi me salama ve lulendo ya ngeme monika tambula matondo sabuti ngeke baka beto na activité nene yina vandaka na beto kemboso na zituswa na nkumbu yake. Amen. Amen. Tutondele kwanza mitangu yi muleko hadi pesi kutakana olowa watuna ekete oloki kutabuna kachapa olowa watuna ekete oloki kutabuna kachapa Leo fumweto Enzambieto ufweni mutamula ngemo yenzitusu yelulejo talinge yewasema bya byonsono mujambo lya luzolo lwaku byakala yebyasemwa bika beto kutambula lusakumunu ya mfumu yani kibeni nzambi ya yenge bika katubie kalongo nituye mwela bika bekebo kondo kwa lusembo bieka beto na kedika samuti mambo yange ikele kedika. Amen. Amen.